Hambai joto satu corona itu nero miani salo waya jok kon jok ko mai ke sini taku devi marasi di prasani bak pandawo sin hampen bak pandawo maharasi titul mobile je bun tripura tu devi thananya jong yakung bahinya to mone jarawo bojokon asam bodobu khosuye megalay yani bodaro sopake bini obirukto misali immunity down mobile sleepless night mobile nangmoni bara himoni bak pandawo bumi conscious is gentle heal so ko bo unconscious uye thanga abu jaga ko bomage jogo immediately jugaya phaila mono nai ni to moral support mobile bin sabno nai ni to encourage kini phaila nai loge phaile to chini honorable subjournal chairman chini taku Tosiram dia Tamsura subjournal chairman ake chini youth ni district president Brahma kupon Tripura tumu ake chini former TWF president chini madam any chorai tumu case kan chini district ki pramothane vice president chini mama Surendra yang tumu chini youth ni president Surendra yang tumu abrike tujoto tiyo mian chini one dos tahun nojung payero tau ke presently jung kere dua kita guest also doctor ni advice by no 5 days minimum rest lagi hari itu seriously bi dia pun je infection ummo api infection umma yang parno ni medical treatment lagi medical advice by no jadi tapu David Morasing tini bo kere ni dia guest also buno on the medical observation buno tu ya au pana bono samchuo bini tahu physically bung sisa stable yang payah, arpa bung kaham ke rest laya, tapi sutin rest laya itu dia akung belen infection punya thana, aku pandawa aku no personal bung advice kewo, nungsi bung bini speed no naye, jung confident kemayu je bung 100%, 110% cinta aku David Morasing dia suknai, aku no first bini sabno bung importance mari kerana, ya akung sejauh himnai, ya akung si infection play tu masih ke, apa jaga wo doctor ni advice ni mutabik na bung another 2 or 3 days bores malana asuke bung himai nai bono doctor ni advice ke chumbo bung no bono kono masawo amo pandawo ang joto tiprabasi no boko no maksayo joto physically phaye na ku phaime apono moral support abi ke monetary ki sang je bai mo support ma khelaine mami ke broni daily basic needs so na na ko bi loge 4 5 6 7 loge tu pai jao ke na hotar emergency medical needs nangya ka bodi tre bis ko umayo abo pando local abo ko chungkhena ke bono monetary support ma khelaine je mai monjaro jok to chubane khagna mai anu gorono bokok ma chayo plus bungsam him to mo baiya bi loge tre koijon himo baiya chung local jok to tiprasani bak panda se bungda bi kaya to joti tiprasani bak panda se chin right se bo andolon chole to ke chung local bo janjane la kon chung organize ma khena bokok no chung ang mak chayo ang personal niye chini elaka korbo to mo to jokto chini edisi am chayo chung surat ma khenai jaga jaga city demonstration to jaga chung hunger rally khenai jaga bo chung he nangkhading he chung road block ko ma khenai in few places abrike chung continuous movement he ma thanai bi chini ta ko David Morasing niye to mone jorawa to boso nang sanai joto lokorano chuba paidi help ma khailai support moral support ma renai jemai modro chung funding ma khailai local andolon ma khainai bono chung together we can win what we dream for it bono angko maksayo jotona hambai bele hambai chini em टोली मैडम और बहुत धन्यवाद em टोली मैडम जी यहाँ पर आए और मेरा स्वास्थ्य का जानकारी लिया और शायद उन्होंने तो पैदल चलने के लिए आया था उसका उम्मीद से आया था लेकिन ये नहीं हो पा रहा है डॉक्टर का एडवाइस है कि 5 डेज उन्होंने भी बताया डॉक्टर ने बताया लेकिन माइनर अटैक आया था वो जो सनस्ट्रोक का क्योंकि रात में ज़्यादा नींद नहीं मिला तो ज़्यादा चला और थकान और नींद की वजह से और पेट खाली होने की वजह से ये आया बताया गया फिर भी अभी ऑलमोस्ट ठीक है लेकिन पैर में थोड़ा सा सर्जरी हुआ है पैर के नीचे और एक जगह में सर्जरी जरूरत है तो ये सूखने के बाद मैं चल सकता हूँ कॉन्फिडेंट है लेकिन मुझे लगता है कि 5 दिन नहीं लगेगा 2 दिन में मैं चल पाऊँगा कल तक रेस्ट करने थैंक यू all the best ठीक है